Agi pastor tayo di kalding. Manuda manang. Ay, dakundan. Ito. Mi. Mi. 2, 4, 6 lang nagado. 7. Ada saya. Mi. May sala ti wayway mo manang? Mi. Nabasa takida ni eh. Me. Nagala tayo ti ugko ti parya kakabsat. Kada isag po tayo ti balatong. Pablad kami kanong rahimana. Nagpipintasan. Nagpipintas tayo buti parya kabsat ni. Pag naisag po ti balatong. Pablad kami kanong. Dapitan. Kayo kaya bari-bari. Dahil ito yung matipag siya atan dakati. Aw-away kakabsat ta libre ti masida. Ang kalakak nga napili.